Ninawasalimia sana wapenzi wa masomo yangu ya Kiswahili. Ndabasubije cyane abakunzi b'amasomo yanjye ya Kiswahili. Uyu munsi tugiye gukomeza ni isomo rishya ryo kubaza ibibazo noneho n'umuntu akagusubiza. Ukurikire kubera ko ari bwo buzima tunyuramo bwa buri munsi, kandi mwibuke gukora subscribe, mujye muduha na comment kugira ngo niba hari akatagenze neza tugakosore. Sawa, tangire. Tugiye kwiga viulizi. Viulizi ni maneno yanayotumiwa kuuliza maswali. Viulizi ni amagambo akoreshwa mu kubaza ibibazo. Uyu munsi tugiye guhera kuri nani. Kiulizi nani ni neno linalotumiwa kuuliza mtu. Nani tuyikoresha tubaza umuntu wakoze igikorwa. Urugero, tubajije tuti nani alishinda mtihani. Nani alishinda mtihani? Ninde watsinze ikizamini? Cyangwa se kangerageza gukoresha none interuro ngufi cyane. Tuvuze tuti unaitwa nani? Unaitwa nani? Witwa nde? Ubwo uvuze ngo unaitwa nani, wasubiza uti ninaitwa Aline, ninaitwa Paul, ninaitwa Amina. Nk'ahangaha hambere ho tuvuze tuti nani alishinda mtihani, wavuga izina ry'uwatsinze n'ubundi nkuko tubonye hano nani. Nani? Unataka nani? Unataka nani? Unataka nani? Urashaka nde? Unapenda nani? Unapenda nani? Ubwo ari ugusubiza nkaha unataka nani, ashaka yavuga ati ninataka Paul. Ninataka Paul, ninataka Alice, ninataka mtu fulani n'umuntu runaka. Unapenda nani? Naha naho udufatira igisubizo ku kibazo twabajijwe. Unapenda nani? Naba mvujije ngo ukunda nde? Ninapenda Sonia. Nkunda Sonia. Wena n'umuhungu ubajije umuhungu mugenzi we. Ahangaha turakomeza. Nani anaishi hapa? Nani anaishi hapa? Nani nabwo dushobora kuyikoresha dutangira interuro. Nani anapenda chakula? Ninde ukunda ibiryo? Ubwo nka gutyo. Cyase nani anakunywa soda? Nani anakunywa soda? Nkuko wagera kuri aho hari restaurant runaka cyangwa se hari nka bar runaka bakabaza ari abantu benshi, ninde ukunda soda? Yakoreshwa mu mpera y'interuro. Nka twabonye unayitwa nani, witwa nde, cyangwa se tukayikoresha mu ntangiriro y'interuro. Tukomeze na kiulizi ya kabiri. Tukomeze na kiulizi nini. Nini tuyikoresha turimo kubaza iki. Unataka nini? Unataka nini? Unataka nini? Urashaka iki? Ibaza ngo iki. Unapenda nini? Ukunda iki? Unakunywa nini? Uranywa iki?
Tuonye unataka nini, unapenda nini, unakunywa nini, unakula nini, unakula nini, uri kubaza uri kunywa iki. Dushobora nanone kuyitangiza, ariko nanone tuzarakomeza ahangaha nabwo no gusubiza wavuga uti ninataka kalamu. Ninataka kalamu, ninataka sukari, ninataka uji, ninataka byaterwa n'icyo ushaka. Ikaramu, sukari, sabuni, byaterwa n'ahariho. Ubwo unapenda nini, icyo ukunda. Ninapenda chakula, ninapenda maziwa, maziwa na amata, chakula ni ibiryo. Ninapenda soda, unda soda, bino ngibyo. Unakunywa nini? Nasubiza nti ninakunywa maji, ninakunywa soda, ninakunywa maziwa, gutyo. Unakula nini? Ninakula ndizi, ninakula mukate, ndikurya umugati, ndikurya ibiryo, gutyo. Ubwo aha nabwo nini twayivaho tugakomeza n'ibindi n'andi magambo. Uri bugire ikibazo yanatubaza hasi muri comment tukamusubiza. Wapi. Kiulizi wapi, iri jambo wapi turikoresha turi kubaza ahantu. Wapi, hehe. Twabaza tuti unaenda wapi? Unaenda wapi? Ugiye hehe? Ugasubiza uti ninaenda sokoni. Ninaenda sokoni, ngiye ku isoko. Ninaenda shuleni, ngiye ku ishuri. Ninaenda kanisani, ngiye ku kanisa ku rusengero. Ninaenda darasani, ngiye mu ishuri. Unatoka wapi? Unatoka wapi? Ubwo ibisubizo wasubizaho n'ubundi no nk'ibyejuru aho waba ushaka kujya, ndako aho waba uvuye. Kutoka ni kuva. Unatoka wapi? Uvuye he? Ninatoka shuleni, ninatoka darasani, ninatoka kanisani, ninatoka ukavuga aho uri hose. Ninatoka Kigali, ninatoka mahali fulani. Unaishi wapi? Unaishi wapi? Utuye hehe? Kuishi ni ugutura. Unaishi wapi? Unafanya wapi? Unafanya wapi? Ukora hehe? Unafanya wapi? Unacheza wapi? Unacheza wapi? Ugasubiza uti ninacheza mjini. Sawa. Dukomeze na kiulizi nyingine. Kwa nini? Kwa nini ni amagambo abiri dukoresha tubaza tuti kubera iki? Kubera iki? Kwa nini unalia? Kwa nini unalia? Kubera iki urira? Cyangwa se ubwo mwabona umuntu ari kurira. Kubera iki uri kurira? Kwa nini unalia? Ashaka kugusubiza ati ninalia kwa sababu ya ugonjwa, ndikurira kubera uburwayi. Cyangwa se mama amenipiga. Mama amenipiga, mama yankubise. Cyangwa se nimeshindwa mtihani. Nimeshindwa
nimeshindwa mtihani, natsinzwe ikizamini. Kwa nini unacheka? Kwa nini unacheka? Kwa nini unacheka? Kubera iki useka? Ubwo waure umuntu wenda ari guseka. Kwa nini unapenda soda? Kubera iki ukunda soda? Kwa nini unacheza mpira wa miguu? Kubera iki ukina umupira w'amaguru? Ugasubiza. Ubwo kiulizi nyingine ni kwa nini ibaza ngo kubera iki. Tujye kuri lini. Lini bibaza ngo ryari. Lini bibaza ngo ni kiulizi ambaye inauliza wakati wa kutendeka kwa jambo. Ibaza ngo ni ryari. Lini ushaka kuyitangiza cyangwa se ukayishyira ku mpera y'interuro. Urugero meze nti tutaenda lini, tuzagenda ryari, utanizuru lini, uzansura ryari, utakuja kwangu lini, uzaza iwanjye ryari. Ahangaha kuri lini turasubiza dukurikije igihe, kubera ko ibaza igihe ushobora kuvuga tutaenda lini, akagusubiza ati kesho n'ejo hazaza. Ushobora gusubiza uti saa tatu, ugasubiza isaha saa tatu. Ushobora gusubiza icyumweru tutaenda lini, akaba yasubiza tutaenda wiki ijayo, icyumweru gitaha, mwaka ujao, mwaka utaha, mwezi ujao, ukwezi utaha, gutyo. Utanizuru lini ni nk'ibyo wasubiza ibigendanye n'igihe, icyumweru se, isaha se, ukwezi se, ukabisubiza. Ubwo twakomeza n'indi ya vipi. Kiulizi vipi kinauliza namna tendo linalotendeka. Kiulizi vipi ikoreshwa tubaza uburyo igikorwa gikorwamo. Urugero ndamutse mbajije nti unaimba vipi, uririmba ute. Aha nabashaka kubaza uburyo uririmba. Wasubiza uti ninaimba vizuri. Ninaimba vizuri, ndirimba neza. Ubu buryo vizuri niyo twari dukeneye. Cyangwa se unaimba vipi, ninaimba vibaya, ndirimba nabi kubera yenda utazi kuririmba. Unacheza vipi, nacheza vipi. Ahangaha dusubiza vizuri cyangwa vibaya. Iyo umuntu akubajije ngo ukina ute, nkina neza cyangwa nabi, ubwo ni muri ibyo bibiri. Ninacheza vizuri au ninacheza vibaya. Unaandika vipi. Unaandika vipi, waandika ute. Ushobora kuvuga uti ninaandika vizuri au vizuri sana. Ulifika nyumbani vipi. Wageze mu rugo gute. Ushobora gusubiza uti nilifika nyumbani salama au nilifika salama. Nilifika salama.
nilifika salama. Nahageze amahoro. Ubwo nanone hari ijambo dukoresha tubaza. Ijambo pi, impamvu nshyize akanyerezo gutyo nuko haba haburaho ikintu. Ni ukuvuga dushyiraho ijambo bikurikije n'umuntu cyangwa se n'ikintu tugiye kuvuga. Urugero, vuze nti mtoto yupi, mtoto yupi, mtoto yupi analia. Ni uwuhe mwana urize? Cyangwa se nk'aba kitabu kipi kimepotea. Ni ikihe gitabo cyabuze? Urabona ko iki igiyeho kubera ko ari kitabu yo muri ngeri ya kivi, noneho mtoto yupi ni muri ngeri ya awa, hagiyeho yu. Niba tuvuze kalamu ipi, kalamu ipi inaandika vizuri, inaandika, niyo twavuga inaandika gusa. Wenda ni amakaramu turimo gushaka guhitamo iyandika. Nihe karamu iri kwandika? Harimo wenda n'izitari kwandika. Ni hii kwa mfano, ni iyi iri kwandika. Tukabona ko iyi ibaye i kubera ko ni muri ngeri ya izi. Kalamu inaandika, makalamu kalamu inaandika, kalamu zinaandika. Kwa mfano. Tukabona nanone kiulizi gani. Turabaza gani, tuzabaza tuti unataka mtu gani? Urashaka muntu ki? Unataka kitu gani? Unataka kitu gani? Urashaka kintu ki? Ahangaha baragusubiza ati urasubiza uti ninataka, kama ni nguo cyangwa se niba ari nk'umwenda umuntu ahorije ngo urashaka ikihe kintu cyangwa kintu ki, wasubiza icyo kintu. Ninataka kalamu, ninataka kitabu, ninataka daftari. Kitu gani ni ikihe kintu. Kama ni mtu gani, wewe muntu. Nataka mwanafunzi, nataka mtoto, nataka mwalimu. Yaterwa. Unataka koti gani? Urashaka irihe kote, ikote rihe, ukabwo ugasubiza. Akanyuma ariko tugiye gusorezaho akajambo kabaza. Ni akajambo je. Je ivuza ngo ese. Je iyo itangiye interuro ibibaza ngo ese. Urugero, nzeni je unanipenda? Ese urankunda? Ashaka gusubiza ati ndiyo cyangwa hapana. Je unanipenda? Ese urankunda? Yego. Ubwo ndiyo ni yego, hanyuma guhakana ni hapana, oya. Je umeshinda? Umeshinda. Ese watsinze? Wasubiza uti ndiyo cyangwa hapana. Cyangwa se ukaba wasubiza uti sijui, sijui, sijui,
simbizi, kubera ko igisubizo kirasabwa kugira ngo utange ko ubizi cyangwa se utabizi, ko watsinze cyangwa ko watsinzwe. Je, umeshiba? Ese urijuse cyangwa se urahaze? Je, umeshiba? Kushiba ni guhaga. Je, unaenda? Ese uragiye? Je, unaenda? Ndiyo cyangwa se hapana. Urugero rwa nyuma, je, utarudi? Je, ese uzagaruka? Ubwo waba uri kubwira nk'umuntu muri kuganira. Sasa ndabashimiye abantu mwese mwakurikiye isomo ryacu ry'uyu munsi. Impamvu twarekeye iri jambo viulizi nuko twakoresheje amagambo abaza menshi, ariko iyo ari ijambo rimwe aba ari kiulizi. Kiulizi ni ukuvuga iryo jambo ribaza, ryifashishwa mu kubaza ibibazo. Tubibutse gukora subscribe mudushyigikira, komeza kureba amavideo yacu yatambutse n'iyi ngiyi, hanyuma muyakoreshe muyasangiza abandi bantu bashaka kwiga Igiswahili. Turabizi neza yuko ukomeje kwigira ahangaha ugakurikira amasomo yacu neza watsinda. Turabakunda cyane, Imana ibarinde. Kwaheri, tutaendelea siku ijayo. Bye.